Pirthe muni da tumalong ajada son punon mate muni da bangalong ki donanga son jongsi kaveli pute akisung dobino sonsik sar kiri terang lapen rinu rong pharpia so po pirthe hache detpen barpia tovar kavia jok ki matha kisung lakha inko rahini sarupathar MAC constituency ke parlo lakha ke thom dilojan verang terang aro amekar sikari terang lapen rinu rong pharpia to masopo barpi kachitia dim ka vedera jok thedung akisung chitong nang koklo alang li tuma sopo kidam tang niphai inkoira sirkep arni chitia cheklo surini ra inkoira ki thom arni pirthe nang ha chelo bonta isi ningduk meme mate kupai kilang no pusi hok nang kokpo athe au so pirthe nang ha che dat pen barpia tovar ka vedera jok keso kachelangji aphan kisung thektik apor nang mandetlo sonsi alang li tum sitame akhia dat ka dure thektik chorjor cholang son avidetlo Lasi MAC sang pi kadom terang pilapen Deputy Speaker Dr. Numal Momin Karbiang Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Rong Hang Lapen MP Horen Singh Be Anparta kithe ki ding tumaphan prabjin pen akerap kilong je phansi chuning ripon ning ke me pen kirap nang ki pale je phan screen along ki paklang pon Google Pay number 84728 71236 ka humri je phan chuning ri Balipathar pen projan terang Karbiang Long live